Kawadhi nyimeni jagoro maduong' mar UDA Malala okwayo bila mondo maka jok mane wango apisi mag duond bura mar UDA e kaunti ma Siaya. Malala okwayo bila mondo tima piyo eneno negi mako jogo mane wango apise go gino mane osir kod gavana ma Embu Sisili Mbarire. Gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru olero ni ng'anyo makamano kowinjo oyie mondo dhi nyime kaluwore ni jong'anyo ketho mwandu ka gilero ni jatend piny en William Ruto. Ni makosa sana kwamba watu wanachoma ofisi za UDA ambazo ziko region fulani, haswa kule Nyanza. Mimi kama Secretary General ningependa kusema kwamba sisi kama chama tumeandikia Office of the Registrar of Political Parties kwamba wanachama wa ODM ambao walichoma ofisi zetu za Kisumu na Siaya, kwanza ofisi ya Registrar of Political Parties isitishe pesa ambazo wanapatia ODM ya political parties paka watutengenezee ofisi zetu ndio waanze kupewa pesa zao. Mumechoma ofisi yetu, mumeharibu mabiashara za watu jana, and you call it peaceful. We want to request the government, there should be no more maandamano in Kenya. We are tired. Na badala ya maandamano, if you're fighting the prices of food, instead of telling people to go to the streets, urge them to go and plant because it's raining. Kama ama nini? Sisi huku Kirinyaga tumekataa maandamano. Sindio? Tulisema hata tutashinda tukiongea maneno ya maandamano kwa sababu Kirinyaga hakuna nini? Hakuna maandamano. Riwruok ma ok mar piny